Amani kwako ndugu yangu. Leo napenda tena tuzungumuze juu ya habari za uongozi. Uongozi, kwa nini uongozi inawekewaka? Kwa nini uongozi huwa inawekwa nafasi? Au juu ya nini inahitajikaka uongozi? Tutaanza ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume sura 6 mstari wa 1 mpaka 4. Ile Actes des Apôtres chapitre 6 verset 1 mpaka 4 inasema ni wakati yenye bamitume walikuwa ndani ya kanisa wako natumika. Kwa ile wakati aseme bajane bakiyunani walikuwa wako nasahauliwa muhuduma za kanisa za kila siku. Muparti musehemu walikuwa nagabulia bajane bakiyunani ba Greke donc walikuwa wanasahauliwa. Kisha saa yenye ile shida ilikuwa natokea, kukatokea mamiremire, maneno zikaanza kuwa mingi, wako na bishana juu wako nasahaulika. Alafu njoo bamitume bakaikala pamoja, bakasema muchagule watu 7 benye batasimamia ile jambo ya kugaulia bajane ile chakula, zile huduma. Aseme juu haiko mzuri siye bamitume tuache kazi ya kuhubiri neno la Mungu juu ya kuhudumia vya chakula. Bakachagula batu 7 benye balikuwa ndani na Stefano pia. Sasa uongozi kazi yake ni nini? Kazi ya kwanza ya uongozi ni juu ya kuweka utaratibu mujambo juu likuwe vizuri zaidi. Donc uongozi ni juu ya kuweka sheria au utaratibu, discipline, purke vitu vifanyike mzuri. Donc nafasi kwenye hakuna uongozi, hakuna kiongozi, manake kuna kwaka na hakuna pia utaratibu. Hauwezi kuwa na utaratibu na hakuna kiongozi, kuna nafasi mukwako. Hapa viongozi ba kusimamia ili jambo balihitajika juu kulikuwa shida. Mukugawa chakula inaonekana uongozi ilikuwa haiyawekwa. Sasa ili katuma bamoya banakuwa najipata, wengine habatajipata. Njoo ukahitajika uongozi ikuye pale kuonekana purke ile jambo ipite kwa usawa, bakatafuta watu wenye batasimamia lile jambo, wenye batasimamia ile jambo juu ikuwe vizuri zaidi. Sasa ukasema unapinga uongozi, mfano maana yake unapingana na utaratibu. Mtu kasikia nasema hataki kiongozi au siwezi taka katikati yetu kiongozi, ando terme ule mtu anakuwa amesema mie sipendake utaratibu, sipendake discipline, munitoshe yeko vya madiscipline ya utaratibu, mie sipendake. Japokuwa Paulo alisemaka mkwa jitenga na watu wenye wanatembeaka bila utaratibu. Sasa Stefano wakachaguliwa juu ya kusimamia kugabulia bajane chakula. Kugabulia bajane chakula njo wakachaguliwa kwa ajili ya lile jambo. Sasa ndugu yangu, kila jambo, kila kazi, kila kitu kinakuwa kinahitaji msimamizi wake juu kifanyike vizuri. Na mitume nabo wakaona habatajisharge na neno na bajisharge na kuhudumia bajane na mayatima kuwagabulia ya machakula, lakini bakagawa kazi au bahusike na bimoya. Haba kukuwa batu wenye wanahusikaka na vyote. Juba na yuwa mtu wa kuhusika na vyote uko sana kuwae tufe. Uko sana jikutaka anateseka, unawezi pata probleme juu najihusisha na vitu vyote. Kila kazi nalombaki kuwa na mwenye naisimamia purke iende kuutaratibu mzuri. Ukisoma ndani ya kitabu ya Kutoka sura 18 mstari wa 16 mpaka 23. Exode chapitre 18 verset 16 à 23. Pao tasikia ni wakati Musa iko naongea na bon père, iko naongea na ba mkwe yake Yetro. Musa alikuwa anafanya kazi ya kuamua batu 600,000 personnes, wote wakuwa namuletea shida azipite ndani, kama balikorogana, kama uko shida litokea
haifai wapite mushida zabo kama habaelewani. Saba mkwe yake alimuona bompere yake, akamwambia Musa, hivi itakuletea shida, hautabiwezaka. Unarisikia kujiletea shida juu kujijaba watu yote hautabiweza. Moiza alikuwa anaanzaka asubuhi mpaka bunaingia iko na jije watu. Iko napita mushida zabo. Asa baba mko wake njo akaongea na akamwambia Musa, pale ufanye vya hivi, tafuta kwanza, tia uongozi hapa purke vitu vifanyike mzuri na usijiletee shida. Akamwambia kamata watu wenye watasimamia maelfu, tia basimamizi ba mamile, donc bashefu ba mamile, utie na bashefu ba masa, utie na bashefu ba 50 yani 50, utie bashefu pia ba 10, bale ba nyumba 10 batie bote. Kisha kenye utahusika nacho wewe Moizi, utakuwa na kamata shida unazipeleka mbele ya Mungu za watu. Kisha wakikuwa na matatizo madogo madogo, inaomba zipitie kwa ile ngazi. Zile ngazi zote zikuwe zishapita hapo. Yanzie kwa ule mwanasimamia watu 10. Ikishatoka kwa mwanasimamia watu 10, iende kwa ule mwanasimamia watu 15 ile shida. Kama inashindikana iende kuwasa, ikashindikana njiende kumile. Kisha vikashindikana kule njo vitakuya fika kwa Moize. Agabulie watu kazi, basimamie jambo, batatue shida za watu, lakini asijietufe hata biweza yeye peke. Donc uongozi ni juu ya kuweka discipline. Moize bakafanya vile, akachagula watu wenye batasimamia chef de 1000, chef de 100, chef de 50 na chef de 10. Okay, donc uongozi ni juu ya kuweka utaratibu. Kazi yengine pia ya kiongozi ni kufundisha watu. Ni kufundisha watu. Kiongozi kazi yake ni kufundisha watu. Musa Yetro alimwambiaka wale watu wenye utachagula, wenye utaweka juu ya watu wengine, walete kisha ubafundishe sheria, ubafundishe na gizi ya kufanya, gizi ya kutenda haki, gizi ya kujije watu. Ukisha bafundisha njo ubatie kuzile nafasi. Donc kiongozi pia kazi yake ni kufundisha watu. Donc kwa kiongozi mwenye haufundishe watu bie batafanya, haubafundishake ubapangi yake benye watakuwa nafanya, pale pia hauko kiongozi. Uko tu na jina lakini hauyue kazi ya kiongozi. Kiongozi kazi yake ni kufundisha watu bayue vitu bie binastahili na benye havistahili. Halafu kazi yengine pia ya kiongozi, kazi yengine pia ya kiongozi ni tafadhali. Kazi yengine pia ya kiongozi ni kutatua shida za watu. Kiongozi kazi yake ni kutatua pia shida za watu. Juu ya nini? Unasikia kule kwa tumeanza kwa Matendo ya Mitume kulikuwa shida imetokea, watu habaelewani. Jua jane bamwa bako napata huduma zao, wengine habako napata huduma zao. Asa kiongozi kazi yake ni kutatua shida. Na Musa naye kazi yake ilikuwa kutatua shida za watu. Na wenye alichagula ni juu ya kutatua shida za watu. Donc kiongozi kazi yake ni kutatua shida za watu. Na kiongozi ni mtu gani? Kiongozi ni mtu mwenye anasimamia watu wengine. Na kusimamia watu wengine binaanzia munyumba kubaba wa familia, baba wa jamaa. Njo kwenye binaanzia kusimamia watu wengine kuendelea. Donc kama unasimamia watu inalomba pia kutatua shida zeziko katikati ya wale watu. Ifaa kuzijua ni shida gani na muzitatue kama ziko katikati ya watu. Kiongozi mpaka kuendelea kungazi ya juu ya nchi, kiongozi kazi yake ni kutatua shida zenye ziko katikati ya watu. Halafu jambo lingine ya kiongozi, kiongozi kazi yake ni kuepusha shida yenye ingetokea. Maana yake kiongozi anafuatilia jambo, yani anaona mbali kabla. Kazi yake ni kuchunguza, angalie kabla jambo halijatokea, yeye akuwe alishajua. Kiongozi anapaswa kuwa mtu mwana refleshiraka, mwana wazaka, nikifanya hivi vitakuwa hivi.
Aba watu nikiendelea baacha hivi, kule mbele vitaletaka shida. Aba watu nikiendelea fanya hivi, kuko vitu vitakuya haribika. Ndio kiongozi kazi yake ni kuepusha shida za watu. Matatizo ingetokea kule mbele na ifuatilia mpaka aimalize. Juu watu baishi mzuri, watu batembee mzuri. Ile iko mshida ya viongozi pia. Alafu kazi nyingine pia ya kiongozi, kiongozi ni mtu wa kuchunguza jambo au kufuatilia jambo. Ndio kiongozi wakisha muetablire kuna nafasi, kazi yake usifo kuwe na surveiller. Wakati kiongozi mwenye au surveiller yake au uchunguzi yake au ufuatilia yake jambo, vitu mingi vinaweza haribika. Oro unasimamia kuile nafasi ya ujue kazi yako. Kiongozi kazi yake ni kufuatilia. Bakikuweka kujambo, bakiwe kusimamie watu, kuwa nachunguza kama bale watu eske bako nafanya vinye bale batuma. Baite angalia kama bale batuma, wende fuatilia, uchunguze mzuri, uangalie kama bako natimiza vinye banapaswa fanya. Ukakuwa haufuatili yake, hauchunguzake, hausirve yake kuangalia kama nafasi balikutia kwa watu balikutia wasimamie kama bako natimiza gizi balibaambia. Kama haufuatili yake, utakuwa kiongozi wa jina na mambo itaendelea haribika tena zaidi. Kiongozi fo asurveiller. C'est pourquoi ndani ya kitabu cha Hesabu sura 4 mstari wa 16, Nombre chapitre 4 verset 16 kuendelea, utakutana ndani ya hema ya kukusanyikia wakati ya Musa, ile wakati ya zamani walichagula ndani ya kabila ya Lawi kila watu wenye batahusika nabo, vya kuleta mafuta ya kuwasha taa, wa kufanya usafi ya hema, kila watu vya banahusika nabo vya sadaka. Wakachagula kila mtu, batoto ya Haruni banachagula Eliezere vyatasimamia, Itamari vyatasimamia, Nadabu vyatasimamia. Wakachagulia kila mtu Abiu vyenye tasimamia. Kazi yao ni kusurveiller, kuchunguza kama bale watu eske bako nafanya vitu givi na stahili wala hapana. Na wewe kuwa nafuatilia uchunguze eske kila mtu mwenye unaweka peut-être c'est dans l'église, kuwa nafuatilia uwe kama kila mtu iko nafanya vyenye anatakiwa kufanya. Kuwa nachunguza mzuri, chunguza kama kila mtu iko nafanya vyenye anatakiwa kufanya. Na ndani ya inchi ukuwe president, ukuwe chef de quartier, ukuwe uko je sais pas ministre wa jambo fulani, kila mtu kuna nafasi yake. Inaomba kuwa na surveiller bako chini yako, eske bako nafanya vyenye balitumwa. Kama ufanye ile, utakuwa uko kiongozi wa jina, na ndani ya kanisa ukakuwa pastor, utakuwa pastor wa jina. Mesi seme ukwe naenda ajire kuna nafasi za watu wengine, hapana. Juko viongozi wengine wenye unaenda kutana, anaetablire watu, wewe utasimamia siwe jeunesse, wewe utasimamia jambo fulani, wewe utasimamia kisha tena yeye peka anarudia na kuya mpinga mbele ya watu, hapana. Ile hayo iko saa kuvula mtu manguo yenye ulimuvalisha. Mtu kamupatisha haya mbele ya watu ulimupatia kuongoza, inakuwaka hakuna gizi tena atarudia juu wale watu wakusanye tena wamusikie. Kazi yako ni kushuka sur terrain, unachunguza. Ukisha chunguza, unaangalia vitu havifanyike vizuri, unarudia wewe peke unaita ule mtu ulioka kuna nafasi fulani, akuyu muulize, mbona niliona nafasi fulani jambo haiendeke, mbona niliona kuna nafasi fulani jambo hii fulani haiendeke, ni nini? Akuexplique mzuri, njoo angalie, umwambie aenda badilika, tumike vizuri. Kaa tumike mzuri, mwisho mubadilishe. Lakini kazi ya uongozi ni kuweka utaratibu. Kiongozi sitaki kufanya kila kitu wewe peke, unaweza kuwa itufe, unawezi pata shida. Ndio vile na we mtu munapinganaka na uongozi, manake uko indiscipline, uko mtu mwenye hauna utaratibu. Kama unapingana na uongozi kungazi zote, ndani ya kanisa, ndani ya serikali, kuna nafasi zote. Kama unapingana na uongozi, unasema hauitaki itoki pale, manake hauna discipline. Amweke uongozi kuwe iko na haribika. Njoo mujifunze pamoja nyie bote kama viongozi abatumike mzuri. Lakini kazi ya uongozi ni kuweka utaratibu. Kazi ya uongozi ni kufanya mambo yaende vizuri.